Kolasib Sub Headquarters YMA buatsaih, Kolasib Town Branch YMA le Kolasib Sub Headquarters YMA OB10, Kolasib khawchhung Rukruk le ruihhlo lutuk chunghchang hmalak ngaihtuah inrawnkhawmna anne. Kolasib DC in College VENG semi-indoor stadium volleyball court LUNGPHUM PHUM. Chief Minister Zoramthanga chuan Bairabi Civil Sub-Division Thar Kolasib District hawng. Bilkhawthlir Kualmawia Soil and Water Conservation Department rama anga omnia soi pahnih Rukruk le Pi Ngurchawiveli in Assam type chu District Magistrate Kolasib District thupe ani. Clear to te chibe ule voin ogasi somni parok Chanchin Thar kan nei te lo clear hawang achiar to sil ramha ki kania Chanchin Thar kim changzokin. Kolasib Sub Headquarters YMA buatsaih, Kolasib Town Branch YMA le Kolasib Sub Headquarters YMA OB10, Kolasib khawchhung Rukruk le ruihhlo lutuk chunghchang hmalak ngaihtuah inrawnkhawmna anne. Kolasib Sub Headquarters YMA buatsaih inrawnkhawmna hian Town Branch somparuk atangin mani branch hmalak na theu report ngaihtuah ania Town Branch 10 mani remchan ang le thei ang anga ruihhlo le Rukruk na laka kan khutlang athiang lim thei nan hmalak na beidan te ngaihtuah ani. Inrawnkhawmna hian Kolasib khawchhung Rukruk le ruihhlo are thei nan hmalak dantur kong sang soi ho ni in chungzinga chuan Rukruk are thei be sein thir chezong te permit hun engemaw chen stay ani thei nan DC hmalak ni se Shwai tu ten lo bo zui se antia court lama thok tu ten ukil te hne na ruihhlo kai hnoi awanga mante ulsam taka chwa bail anni lo nan ti puya kom ni se antibok hebaka hian TNT lama ho tu te ruihhlo le Rukruk wanga dalu te enkul dan chungchanga mason na om theinan kom ni se antia pem lekha YMA na pek chwa chungchanga ruihhlo awanga mani branch atanga Inthiar film tura anti te achan dik tak zialan thin ni se antibok namdang motor car lut chuak tam lutuk chungchanga highway checking nei tha antia shwai tu den DC lo soipui se antibok ani he huna hian ex president Sub Headquarters YMA SEC member CT.MAWIA hne na changin YMA shwai tu te fuina thu ngaihtuah ania pumoi te chuan polro pui tak YMA shwai tu din hmun kan om thei hi aro pui hle a mi ten min clear reng ti sha ta trul thu te mei thai pachia le chan pui ngai te laka biru ve ngai lo ani thu te kan mason na atana poimo ber chu in lungrol na ani thu te le Sub Headquarters YMA Kolasib mel moina le ro puina Town Branch shwai tu te kuta in ngata mathlir fel fai tak nei a chuan lo la omzel turatan vo in ni hi pathian in hun tha min pe ani ti thu mangin fuina thu asoi ane. Borsa Puchon LT Sangan PRV Than Sang le Kabuzia The Glimpse History of the Mizosti at LANGSAR Voin Khan PRV Than Sang Adiakon le Kabuzia The Glimpse History of the Mizosti chu Kolasib Borsa Puchon LT Sangan chuan at LANGSAR Mizote hi kan history la rei lo ma se chui thama om ti asoi Sinod Bookroom Conference Hall lekhabut LANGSAR na inkoma hian borsap chuan lekhabuzia chu thil harsatak ani thu asoya chuti chungin kumsomriat pakwami to in lekhabut chatak English ngai aziak chu fak om ati thu asoya mizote zinga lekhabut chiar than le chiartam angai thu po asoya ziak mi le ka chiar pe le sa khomi chu annun po areya choikanin an om thin ti asoi namfing te po in thu ziak an hluta ma sangan nam te po ziak mi tam takan om ti asoi heti rol hian mizo ni chuan mizo history shiat chian ve angai ti po asoya thil dang shema ila kan history kan chat lo chuan kan hlutna ahniam thei thangthar le tunlai social media mangna sa zinga po kan mizo history shelo hi an om nualang ti in chumi atan chuan PRV Than Sangan lekhabu The Glimpse History of Mizosti Azia chu apoi modona mizo chanchin shelo tam takin an tangkai puyang ti asoi lekhabut LANGSAR na hun hi pulal chuang ki matau chong kai shwaya hian sombik te antel thalhe a puar le ram hluna chuan lekhabu soi zaw na hun mangin Kolasib pa lekhabu ziak tu sompariat anom to thule chung mi te chuan lekhabu somni pathuman ziaka aziak tu te hi mi pavik anni thu asoi Kolasib atangin sap tong lekhabu pahnih achuak to a kumsang ni pasari khan Dr. Chung Sai lawa Government Kolasib College
chuan achwa to a kumsom paruk nuwa sap chunga ziak mizo lekhabu achwak le chauti asoi lekhabu ziak shimshima mizo te chanlak angaithu asoi bokani lekhabu ziak tu pu RV thanjanga hi government Kolasib High School headmaster pension ani a Mizoram harna kan ngai poimo awanga harna lo thleng voiriat na thlengin kada ati hemi rol hian mizo history chungchang chuya ngai ventu intact Mizoram chapter te ngai poi angai poimo ti asoi lekhabu hi pek zathum somlia cha hi cheng zathum man ani a ama hi Presbyterian Kaushan upani in aloina diakon kaushan chuan lompuina cheng sangthum an pe ani Kolasib DC in College VENG semi-indoor stadium volleyball court LUNGPHUM aphum Voin Somhakan College VENG Kolasib Local Administration Department hmalak na hnuaya semi-indoor stadium volleyball court sakna tur LUNGPHUM phum na hun man ni in Pvt.Ltd sanga Deputy Commissioner chuan khwalian ani a CT.MAWIA DLAO chuan hun akai shwaya ni Deputy Commissioner Pvt.Ltd sanga chuan Kolasib District infiam na konga mason na bungthar akai theina tura LAD Minister hmalak na le kodwa shwai tu te hmalak na chulom amati thu soin heng hmalak na te atakati puitlin ani theinan amun malo ro man saktu College VENG YMA shwai tu te inpek na fak omati thu asoya infiam na zu taksa le ril rushisel nei nan thilpoi mo tak ani ba ka no pangle thlai te theina hai chwale ti pun na man rutangka ye mang torin Sports Association try to te chu acha bok ani College VENG semi indoor volleyball court hi LAD department malak nei hnuaya saktur ni in meter somni paruka se meter som pasari azau turani a cheng noi somni pariat seng a sakzo tura rahman ni in komin chunga sakzo turati ani bok he huna hian pularin moya ngente President Kolasib District Volleyball Association in kalkhom telom na thu soin pu arzar zauliana President College VENG Branch YMA in thu soina hun amang bok ani Chief Minister Zoramthanga chuan Bairabi Civil Sub-Division Thar Kolasib District to hawng Chief Minister hian Bairabi SDO Civil Office Building Tharle Civil Sub-Division Thar Lungphun ahon hnuwa lomna inkhom hi NF Railway Platform a buatsaih zuani a pukela rin liana Minister chu khwalza om ani Chief Minister chuan hunrei tak an lo be sei to Civil SDO an nei ta ka wangin Bairabi mi puite lompuina ahlana sarkar hian mason na hna apo inrel bol na lama po ramin amamota ti hlot linzel adu ani ati Tuna athar mei alani awangin ti mason zel na tur tam tak alaneya office building lian tok tak atul angzela department shang inbun ve theina turte quarters thazok te amamo donani atibok khwalzo ombial tu MLA le minister pukela rin lian apo in thu soin hunrei takan lo nga le be sei to Civil Sub-Division Office Bairabi in kanhan nei thar hi kan lom ani atibok puarlal fakoma chairman joint VC Bairabi in khotlang ayo in lom thu asoya Bairabi as Civil SDO hi kumsang ni pakata changa laudil to ani thu atar lang ani alom na ahian Bairabi khotlang shwai tu te po in thu an soibok ani Bilkhawthlir Kualmawia Soil and Water Conservation Department rama danlo anga omnia soi in pahnih LUNGPHUM le Pi Ngurchawiveli te in Assam type cho District Magistrate Kolasib District thupek a thia ani District Magistrate in na thupek atarlan dan chuan District Officer Kolasib atangin nithum thlanga sangni somni pathum khan Bilkhawthlir Range Complex swam chunga Department shat pui lo le danlo anga in sa te hi ni somthum thlathum sangni somni pathum khan sak chunzom lautura ti na lekha an pek chu zom do lawa an sak chunzom awangin complaint adon thu tarlan ani a hemi bozu hian Bilkhawthlir BDO chu amuna kala endik turati ani angin ziakin report thlena BDO hian ni somni paruk thali sangni somni pathum khan inthiar chuak turin notice pek ba ka Village Council Bilkhawthlir South po in phalna nei lava in sange anni to shatir na lekha anda thu tarlan ani bok thupeka alandani ni somthum thlanga sangni somni pathum khan hengmi pahnih te hi the Mizoram Prevention of Government Land Encroachment Act 2001 Section 7 mangin District Collector Kolasib Noya inlan turati anni a anni pahnih hian tran fungtur evidence le record engma annei lava sarkar phalna passport annei lauti tarlan ani a heiwang hian ni sari thlasari sangni somni pathum ralma a an in sakte thiata in son chuak turin dantlo chana shiati ranni eviction order hi an zom lo chuan dananga action lak ani tur thu shiatir ngal ani dan zom lo le thupek oi du lawa khosaloi mi pahnih te hi
engma thiamna nei lo le dan zom lo ni ma se dan lo anga sarkaram an lo lo na man ero khongai na lantira choitir lova anin sakhi danin asoi angin ti luina manga thia sak no chwa ngal tura thopek achu angin voin chonu dar ni le achan ve khan an bung ro de thiar chwa sakin in hi an thia sakta ani heti la hian in sattu te zinga mi pakhat Pi Ngurchawiveli chuan phalna nei lawa in sa ani lo thu le media te ma a soya district officer Kolasib ne na march thla khan lengin in mun an nei lo awanga sakho tir turin adila DO puzet lalthan zwala chuan phalna apek thei lo thu changin kan department chu kan te to a adai ngam ngamin an daya idai don ni chuan in arawi shilve don ne ati alo chhana wanga sata ani thu asoi in soifia tura anti po in DC Kolasib ma a in lan thu le thil zia an soi thu soin DC chuan DO lo be phot tur le ani chuan order chwa tura an ron ti awanga chwa me ani thu alo soya ma se DO hi mu tuma akalin an mu thei lo thina wangin phone po a chan thei ngai tak lo awangin DC ne na book an thlen le a DC chuan DO in order a ron sut le lo awangin a sut thei big lo thu in alo chang ni in a soi anin sak chunghchang a hian siar luibial tu MLA po an handor to a MNF an in pek phot chuan an sarkar chunga anom theina tur thu alo chana wangin MNF po in pek phania soin MLA hian ma aron lak le chuan lo awangin hetiang din mun hi an thleng ani thu soibok ani Mamit chimveng vobik no pangla remro takum son pakhat son of level moye borala mo purtu chu ain puang to a central jail aizola dalu ngalani mamit atanga thudon dani le remro ta ruang char chungchang a hian mamit police chuan tho zo fi an nei nuala chungjing mi pahnih te chu an kol zuya uluk le zwala thu an zo fi nu a le remro ta thattu mamit chimveng workshop a ria puitu arle rin chana mamit high school veng ani nimin tlai khan le rin chana hi ein puanga le rin chana hian ni som pasari thare changni somni pathum zan khan le remro ta hi aroi thin rimin puan mangin are khluma atuk zandar som pakhat vela rang munam huna hian anu chi ani thudan dani le rin chana hian thin rim na aneya arui nu a le remro ta laka atwanta ani mi in le remro ta ruang an hria chwa thei lo ani be sein thomno po aphel sak thu ma mit police te ma a soyani Nizan Khan Hachek Biala Kovaching to the Chuan Tumpang Lui Mami District of Kovara Chanim Tak Anmana Hachek Bial Kovaching to Paul Shoi to Nenachanga to Dondanin Kovaching to Ten Kovara and Man here 407 truck Manga Purni in Bek Somni Panga Nia Kovara Tehi Akangral Vekane Kovara Purdalir Te here MZ040950 ni in Akal to Vanlal Sang at Sampai Veng Line in Talania Tarlan Tochin Angin Tuidam Achanghian Tumpang Lui Lama Kalin Tripura Achangin Asama Aluteya Kovara Ching to Te Zamuang Chegate and Duty Nu in Hemipal Tlang Launakong Tuidam to Tripura Lama Hian Kovara Pur Ingemoza and Laumanto Bok Ane Asia Rampasari at Chanchin Telna Asia Indigenous People Pack Communication Program Noya Indigenous Voices of Asia Network Regional Exchange to Chiang Mai Thailand Chan Ania Heta Hian Mizoram Changin Mizoram Journalists Association MJA member Pilanun Kimikol ni Atela he program hian ni thumchung a o ang he huna hian thlir na sang changaram sang twal media te din hunle malam hun te zir hawani a Asia Komal Puiram sang changa Chanchin Bumi Tekal Khom hian an twal chung media cheu Chanchin le an har sadna to te mason dan tur sang te an soi hawani Mizoram changa tel pikimikol ni po in thu soin India in Mizoram abom chungchang India rama Chanchin Bumi ten report engma anzia lo thu te atar langa vo in thenga zaw taka mitam zok ne na Mizoram le India marchak state tetana o chwa ala har sadreng thu he huna hian asoyane twal chung Chanchin Bumi te chu khotwal mi te tana o chwa tu satlia mei ni lavin twal chung mi puite hun har sa an to a thu dik hai chwa saka zaw zo ka andik na chanvo phaulan saktura an be seiberte an ni thu asoi bokani Asia Indigenous People Pack Communication Program Noya Indigenous Voices in Asia Network hi kumsang ni som pathum khan Asia Komalpuya Indigenous Journalists Non-Indigenous Journalists le Indigenous Rights Activists ten inrem taka tho ho na tha an nei theina turadin ania media zalen na le Indigenous mite hum hal le choilar chu he polina atumber ania
Mami Truck Owner Association chuan sarkarin an thil phute alati hlotlin sak mei theilo awangin National Highway 108 dancha chunzom zel an latum. August ni somni pakhat sang ni somni pathum achangkhan mamit alir thei manga ezong ti hian sarkara thil phut sang nein MTOA hian an thil phut then khat sarkar thunei tu tenen inremna nei thei ma se mamit district a kongpui le teirei le thomthat an ngia tawanga National Highway 108 an dan cha chu sarkar thunei tu tenen in bethin ma se inremna an la nei thei lo awanga kongpui dan cha chunzom zel alani heti lai hian kongpui dan cha awanga mi pui har sana to sutkian ani thei be se awangin MTOA ten hmalak na an kalpui chu mamit khopui chunga pol sang te chuan an thlop thu an lo soi to ani mamit khopui chunga sumdon na atana hmanlir thei nei tu te le sub headquarters YMA shai tu te pin kongpui dan chungchang relin an lo thukhom to a an thutkhom no thu chu an siama chuan August ni somni pali sangni somni pathuma all commercial vehicles mamit le sub headquarters YMA mamit joint meeting chuan Mami Truck Owner Association le Mami Truck Tripper Association ten roadblock an nei an thlop tlat thu le voin thleng an thil put te ti hlotling tura mo phur tu department ten an har satna amuna an le en pui lo chumak an ti mak an ti in Mami district mi pui mo sitna a an ngaihtuah le an thil phut te hi ti hlotlin ani ma chuan kongpui dan cha hmalak na kalpui tlang zel tha an ti thu an soya roadblock awanga har san to mi pui te shiat thiamna an ngen bok ani Mami Taxi Association point thu chwa siamin he hmalak na hi an thlop ani ti tar langin nimin atangkhan an service chu an chaw leilok bok ani Mami Taxi Association point thu chwa siamin he hmalak na hi an thlop ani ti tarlan nan nimin atangkhan an service an chaw leilok ani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e